titukuza nabwo tukuza kujya mu tusimeje because ecyabiri yakoze icyo nkana ndakushuka hasi kandi tuteza ngo bunzi kabazibezi bazarengera na 18 trillion so buryo ngo uri kora national security fund mwenu aba yatunga ATM yaza wabule sente wena likora ati bikamwa ka ATM abari kutureba ni mukamanya ka banka kukwira yese ayihaye sente atwara jamwa cyandi akaba ariho yarero sente zamutukora yazikora adi ariruzira ba mwana wanje mutezi wanje wakaruru professor Mondo kagonya ningira ngo nawakahona nararaho ukugira ngo no mushamukuru ari with integrity kunkana bakaba bahereza umukono kumukwata nakugambira minister gire hati yazize byabwa bazigiremo na minister abo bona umukono gwajya ngo gwamateko gwito gwa parliament gutukora igukuza kubasiga higuru because twahereze recommendation ya rugaba hamyaka nkaga kabashimira ko na murakunga yagaruka yashaba mwamugarura nangwa mwayanga bamwe barirachi nico cyatumire nangwa harugayo nebyo byatandika manya kwatangireho oguruvuyo gwa byarugaba manya nenka imyaka nkaga aza ariho mukuru wogu nankogo gwabe yahise nkaganisha tugo mukamwa muhiri now niho havumbukire yebi byona kuza kwikoko yona ikibuzo canje ni nyenda ngo onterezeje mbweno ona chiwo kurugenyima ati wareba waza kubara akaciko kacondorize MP haba katandika kuzirya kare meaning kugira ngo mukaba mukwasiremo kareho nkemyake nani ngetane yahingwire alihezi mwakubiri ni mutasa aho kwa alihezi wali ati no leo bashuma baganda bali very smart ni nkechozi echozi ni kijundo munda wabo kibikire kumanotekeza ngo echozi chulire because no botali baza deep because wano kire no le chuli mpaka hora aterere haka ukarebe echozo munda cyafire so obumwe ibintu bya Uganda stories no gumano le kintu kiri kutambura obundo gira umuntu bamutira abantu muri kwesiga ya rugaba akakora mu banka all the way from all those banks sayebembire nerizo abantu bakabi namasikongo ya rugaba atirisi naza kwata je kintu konka ahewa ikira kwenda kugabana kani imagine esente zo mwane zari korererizo bo wacera muri mongoko wacera bari kwenda kumushara mukaza gukora uruciko gwa NSSF mugasiga Kampala mukatembenye mukaza gukora uruciko Nairobi kabazeyo uruciko mukatembenye mukaza kurukorera Dubai kabazeyo konka hati yebuze nke sente zibabire bazengu nizo zo kubatwara azabo bakadabuzamo nichwecho kashati nicho ndi kugambira nti beta mongo kuza kushaba billion mukageze ezirugireho emandu so zikamuletera ikizibu nichwecho bari mwitu beta cyo abantu mubuza na dyarugaba ezo billion mukagaze kugira ngo NSSF baji popularizing because that was the intention babahe billion mukaga bagende baze kugikorera katari akarango baze kugikorera uburango then hatito anho dyatandikire umungabano omwe byayanga byarugaba mu gyato mukazi namuheze sente billion mukaga naza abana berijana bajyangu no kunkubirayo naza kuntererayo ori nawe yajya tananye watazimpira hati babigwanira mubenga hati chance ensukureba ngo kariye kigize ki ecyushire konka byona bihwire uburi muntu wena uri gukora aha sente zo muntu wa Uganda za government ya Uganda it is high time now ito tuchali yo mu parliament mwetoge because nduza kuteka on one by one mpaka hitora mariro as long as wabo twikire yihi tukakumanya kube bintu bitandikire gumana ibigenda twagumana nibabihunama nibabibikira ito ntenda twakora rugwitu ubundi tugusigire executive agamu ya government ndijo ebintu executive shall do our role as members of parliament icyo mu kikozire ryari mukasensharinga na muganza bwanyuma atakore nke sandibiri na rangwa bugine executive n'abakuruho actually na hati namugaza mati mutakarugero mu office now the same saga ijeriho mukareta report ya nankeje ya Entebbe kwa bari yaho nare basipika rugira ngo reports zikarikinga mwene mujugurukire azeshonge yabiri neruma abanya Uganda meno kareba buri umuntu we nakiri kumushasa nangwa ko kugaruka mu bantu nezishahura barugura ebebe bya amonji mabe bya NSSF najyo nibiza kurate bya Entebbe now imenga parliament ni mu ryo mukono gumo gwa government kandi ogwinamana abwanki turi kureba nkabatari kubasa kweshariramu executive workshop ne basinga mani mingi now muri kugeza ho mutakugira ngo ico kintu mukiyo abo kwa cyarebekire no hate kiriho it is yes and no
echo kubanza uyu mwaba ari kutureba ngo banzo yubuze member wa parliament wo aterire niyo ndi kumanya mwari kutureba manya abanya mu aterire wa mutuma mu parliament echo wa mutuma na kigamba ninga bamwito mu caucus kororo echi yabariho nakindura konka byona bihwire ninyenda hakiri eji parliament I want to say hakiri parliament yikumi nemwe hakiri compared n'ezinde zibiri zibaho yo hakiri nebasa kugira ko yayereka ngo nebasa kwebasiza kugamba ikintu cya ito ntikorogwito tutsindika ni mujuka imwe bari kutureba obwahwire bakaba leta omwani bavuga biro mujungu ni pinete unanimously nka parliament twayemerera twajya ngo n'utu tukugaba omwani gwito echo kikatakabaga president Museveni omu history okuleta ikintu cye yari kucenda na hati ya cyacu batukana actually ari statement yahirira ngo aba bana bakija bampinga konganyo ni mayangu niza kuchegumirizamo nima kudi kuchandolinga no hati ekiri kora kitwa ikirizi no mu parliament buryo mwono rare odyareba statement ninge cyaniko kirimo akagambo kofi kamwe akagambo kofi ochome mirundi 5 takatisayininje akagambo kofi cyana kireto murundi bijungo rutari kumanya kasita kiba kirimo akagambo kofi kibye cya parliament abari kutewe mwijike viewers mwijike echo nditekwa kuchetiyeza echo twakimuremesa echo ni kimwe nanyenda garuka kiwano gusa hariho obwahwire president Museveni akagira ngo we kurugiro ko ari kureba kuri minozi tacendo muntu wa police mukwate bamuhe bondi ninga ozo mukoti bakuhe bail ijuka president Museveni we agumateka atiga kumukwata tini teka bya Uganda iri kwata president Museveni cyana yarara rugiro aba bempizi bona bayemera bamujyanga umuzeyi wecho no kigamba abo kugira ngo amateka atiga kujaki tigari kukwata ko bari kutureba tutukuzibira police kwato muntu kunkaro police bari kwita ngo muntu aha eje zinge cyaro cyona na bakutaho umushango go kwite cyabe namanyiza baka police kajya ngo nibo bakutegezaho mubayita bakutomu umupolisi bakutwara umuchome mpaka hiba jama rero mushango gwawe emishango ya Uganda ni mujimanya mare myaka 10 so myaka 10 ryo umupolisi ryo muchome kandi obundi bakakoze yamangu bareba basivinga barundamwe bakusigaza abantu bamwangira so nawe kinani ngamba hariho ebya parliament eje 11 yiturimo eje riko shalira ninyuma ho mwamutaherukire kurira bari kusenshalinga minister chano basengalinga jimu enyuma kare jimu tesa enyuma kare ya parliament bane ya mukago bane ya muchango so agataho kungito witu tumwihiremu twamutwara president Museveni waramanyito gwitu tugukoze koza torana jangwa abashuma bamuremeses ngo parliament ye muyambo mukugwanisa abashuma mugwanisa iki hati ite tumureme we ko aramugumye then nabatacha ine moral authority yo kwijo yogambira abantu ati nyoni nkore byanje parliament nindi kandi twikiramu tunaniza kubuza hati president kwabira ta minister gume mukakora ki kandi ntukora kikonka nabona hata kintu cyo cyagambira abantu because tukwata umuntu akozire ine byakozire minister ngo tukamwiruka ho tukimara kumwirukaho twamufundiza karengero mu state house okacingaho gwije okaturemesa okajoti obuyiza ati tumukimwita hati ya mwene no batachwa komagira abashuma heru tuba twamanya ngo ni the whole racket of government so itogwitu niho guri koma mahega nashatu parliament y'indimu legislature kitongo lekera muzi amwene executive ugiye mwene akorwa yetari kutahira mutahirwe ito tkozuro gwitu twamwereka ngo minister wo gutachafiti ngo parliament tari kuzamo ubini waramanye president Museveni yaba mugumya yaba mureka kunka yamubye njya cyayereka ngo muvuyemwe itwabintu muvunana yo guzita kadi government na kawa omihangwe tukakariguza tubikureba ari kuri gabiri erandi bonanza cyacamanyisa ngo kandi president Museveni tanata kine cyagambira abantu because no tubona ujya ngo abashuma bakuremeza itwe parliament twakuyamba kwata abashuma kandi wabareka hati namwe nirinda twaza kongeraho bete amount twamara kumwongera nawe naza nawe nituza by the way nanyena nacho kucikaho hati noreba recommendations from the select committee ejeje birene chondoza naciye bemwe mwine mpaka ati bizire barangwa ashemere kubona resigning with immediate effect tini kumanya ya ninyena ngukirwa muri imwe mutugambira naho muza kugiraho debate mu sensha kashatiya itwe recommendation za parliament nziyangu honorable Betty Among mukamwana wa Milton Obote are resigning in the public interest obgetweze in fact nataka ngo mukamwana wa Obote now kugira ngo are resigning kale bundi atahemuka ko kuza kwetoro mu parliament ebyo no bawaza kwitse shohera empango kije ngo ibintu byangire resigning konka ko uri kwanga ku resigning hatwara yange ku resigning ntugaruko mu parliament ntutandika process iri kufana nenyine mu mateka eyituyihire muna muganza
kungito rero tumwanguhize omwago kuzoku kumweta kusiba parliament ntumugamba unushisho bwire bwa parliament resigning karogende tutazoku konga kwa rayange hatwara yange ku resigning then ntwa tutine cyo gukora parliament nete ko garuka tufitame tumuforcing ku rugo mu office abaturikize n'abari kuturebe cyo tuteganisa no kugira ngo president Museveni atura inekizibu n'abashuma namnonga abashija nanyo mushija abashija bagumani bakore ibintu biushire njyango yarwo yaje ati this time reka ngoze saba kazi nore parliament ya Uganda wagireba abakazi 70% cabinet minister cabinet yona n'abakazi kongegenda abakazi kandi kuba yikira ku kugisaka gwe kandi babarenga n'abashije ko nkamwena tutagenda nka abakazi tinabagenda kunkana cyo sasa because tukataho affirmative action yo kupulinga abakazi kubiha babiri kubata orishuwa mu percentage y'abashuma baryo mu gihe gisaga binyi n'abakazi none niyenda kwereka hati ba minister abutugenza hati namuganza tumutireho twinogu twine cabinet ya Amabaati nago njya kunoza gaikaho noza kugareba so hati ya nituronde cyo gukora hati mwene yazakora naba naho president Museveni kano kwatire shaka naho kayayigwiro gwa Yesu kanigwija kumwisa because hati ya tobigwa araho barukusheza wero ahubwo mshani serebu wanje ni mukundire eco we mwene yaba ina kugambira nagamba butunu bwa ajigamba nkabwa now ati wa NSSF turi kurwe ati ya nka IGG menu wada kureba nka IGG nangwe imwe kame mbarekere nka parliament aho kwa timwa kukigire munonga umuntu kuza kushanga nakoze sabantu abanyabuzarebe kumara imyaka 5 ninyenda mshoko hagaruka kakanta ka supervision ati ya NSSF yo tiyine abaru kugisupervisinga manya ati noreba witu nibagira ngo wa bohekire ukagire cyo washobya n'umwana nakikopa nabo abamwe abantu abanabone babayikira because nibatandikira mu government Wono jango mu government twine minister wa education omurunjo rukucengera education kusinga Janet Museveni. Of course now. So Janet Museveni wakijata. Kora abe president owenga ariko eno muri gwebishaje ministry mpango ariko ena ngo ajihe omukazi we. Ayi no mutabandi twine abari kubasa kwebemera mahemnonga kusinga muhozi ariko twara muhozi atabandi baje ngo okay bireri ne bya family n'abandi because we generals banga mu Uganda. They are not very many, I think they are less than 10. Konga out of 10 generals utino Eihanga bashaturu barwo mu family. General Museveni, General Salim Sali, General Mohozi. Bono mu family emweje ngukigezi kaheto ko yona tayo ba general. Hata out of 10 bona Eihanga bashaturu barwo mu kike kimwe bone nabakaguta. So hata abantu wagira ngo ba generals ni bahikanka bangaye. They are not more than 10. At least they are not more than 10. Konga out of 10 bashatu nabo mushinjo mwe barwo mu family ka General Museveni, General Mohozi and General Salim. But still abantu bakupeje bagira ngo no hati nijero kubatire yo nabanja nawe yayigura abana bona right honorable prime minister bona nabijukuru nabakamwana bona yarundo mu prime minister's office ogwa shuwa kashika je bijya mu mahuri subu dio mwana natwara biso ati ejo njo natana cyo kujya bateke nyama nyine ko kakora turi kuzira abandi bana kora umunyama because hatkora biyo no twara bawe nozibiro tabanda abahero nabo kore bikushana n'ibyo kiri kuntezo umutwe umuryecho ninge kiteza abanywani banje nabandi umutwe. Now, ogogu amonji na dati by the way amahiro Arizona ndikora dati amahiro nebe byo n'ugambe bindi byona ninyinyizire nimbiye musako menu oreba ngo aine munkakajogo aba bakaze no wano bagamba enkarevije rona muganda by the way MPs abamwe you are just MPs kongani mangu tim mukabe mutashemero meno okubarabya maisho kano muntu ajogana abajoga agarukoreba n'ifubire kiri kuzaho ahariwe kirishike munonga. Now I think amonji ebibyona byabiriho nasaga ariho nebi na point yibasigiro nango yibatagambiraho munonga bakagira ngo ikizimbe cye kibaguze umusente za NSSF naco nguti kine chapa chamanyise shune shahera tugire kongo garuka kara yagaragara ati amahiro nikimanyisa now aba bantu okuza kugamba baso ineki bari kwesige kimuri kuteka kashimanya ikizibu cyabo hatiya ahora abirukireho bona nibaza kutobera mu state house nibaza kurengera mu state house iyo lindore linda ibiragaruki linda Amabaati kashote bashuma kutuku bo bini amba byabo abashuma mwabiruka ho bona
nibarengera mu state house mu mutachwa kubabona babahaye mirimo I'm telling you kandi hatiya ni mubakwata ni muzo mu state house kukwata mu muntu kandi president Museveni nawe nandi tumugambira ngo no mushuma mwene hatiya umusaga ya sente za coga munazihezo akari ho minister wari kumweta kabaye iwe yaza no mu koti tarateganise koti yaikanaje tu sente nkazirya ati nyonka rumesente naza hati yogo wenko waye ho bujulizi akeho bujulizi ngo no mushuma hata garukiro mu cabinet ye ibarese bashwa bamugaruza hata umuntu owitu bagira ngo nakazeta kabika umuntu we yakuze ngo babiri ho mushuma umuya kuruga kisoro kuzakara moja amwe na yumbe ho ndabuzire mu minister wo kuzomwanya gwa kabaye na wadya so hata bashuma aba nitwetenga a clear direction ya political will yo kugwanisa abashuma kitagiye cyo nimuza kumwiriko because ijereho honorable Kabafunza chi MP wa former MP wa Rukiga akari minister bamukwato mu PVSN immediately president Museveni na timu yebaje no ngushitamara baju tubaze twetegereza tuzomukoti ko twerya ngo ijogaruke exactly nico to ntushubira hate cyo bire cyabire honali ba actually miliyona bakagira ngo naza kujumara takesimbi yes hatkorabe government yagizira gomani go kwemereza Kabafunza kini wo kushanya ngo hakaba akabe kitambo mweno akabe kitambo abandi woni njya state house tarajimanyiraho kwirukira because niyo bari kwirukira kwarabe yabire kitambo bakamwihaho Kabafunza abenshi namuganza atakuratire cyo beti takumuri yagiye cyo nabandi bona borabuza hari kwijaho bona bwenshi batari kuratire cyo tukabona kumanya ngo hati government yabakari wako hata hasente yo mushoro wiba nutekwa ku ikintu cyo rakora to so ntabwo cyite turaze gukora nka parliament eyindi kufutama because nyowe zindi amza government ni mentally is to make being a minister a risky job ogutwara go murimo umanye ngo murimo guru risk hagere cyo wakora parliament will come for you then itogwita ntubaza kwatwa gukora tusigire executive na judicial atinka president ko yakobwa minister no bwacira na arch president Museveni nabumpa ono which agreement na politika minister hati yo wampo bwa minister ono agreement nyowe ninza gukora ibya Uganda without okutari okuragira okolse bitali mu mateka I can take it but if it means because no lebe ekitu kwanga kutuko batuyo mu parliament abwo kugira ngo executive yo head wayo tumukumutwara mu koti umwe akwata mwamukwata muti ahurutura yebaro at least there is a directive from government from president Museveni now some of those directives nizo zireserekezo because no bumwe turi kumanya directive yahire mwe genuine ba minister bari kongera kindi ntabwo cyo nitwe abatakabire ba minister nikikubera ikizibu munonga kobwa minister kabwakira abamwe abakino mutima gwiha because no manya umwe nyanya ko kubye nyanya mwe huriro wagito mu nyanya ubundi zino kuzi na nayo efo so no byo nyobu nchari kiria kandi yona ashabira karuru ko kuba member wa parliament reka ngo mambe ni member wa parliament because nicho kurebera abanyarwanda batandikire kucenga umukarura kahwire ba minister bingi tibaragarukire mu parliament nujya ngo bakabatura ti ishaza mu kutungire minister mukamanye ngo ito tutabona minister yazo twaza kubona Eihanga ritebengi ko ngiwe roko kore record abingi tibaragarukire cyatumira abantu banga kubagaruza nibyo bimenkedi umuntu nabacacenga ahurira risoba izori bakumuhubwa minister timanye kiri kuba mfuru nayo hari yonko mucero teka gukora kuba minister obano tunge biragiro bingi ningo rutegeko president that's what I want to assume I think there are so many power centers in your minister kwali kuzayo omwetera mwamugambira ndiyo mugambira that's what I want to assume because I've never been a minister I've never been there kungani ntekereza ngo cyo ndiki kubajabire tugira ngo aba ministers aba nane chini enolewa kuturukuja ngo yakore chika tumsensharinge jwajoro oleba mwe na inechezo kandi obumwe ebinte byalire bya government kubitumeza emeno leba ngo neki tugira ngo aba bantu ino ko hari kurya nabakurushi umeno umutekateka yani abo kuba hati ngo mwana yagenda akiba nyina kamuhoreza to mwana wanje mu rugeho njimanyisa nyina umwe nabasa kuba narya nawe biyiba no nangwa not necessarily icyo tukacikaga utine kuzo tukagira ngo abakura mwe toka toine capacity kubacondoza toine tukaza kucondoza presidency tukaza kucondoza state house noraba tunga ubundi nibabasa kuzayo ubundi head of state atari kumanya ngo abantu niko batura ninyango mwaba muyana abaronda natakumanya ngo niko nabatakumanga konka it's high time utora amwereka twagera ngogo amwegendeseza tamugaruza
namwe naba tusencharingira ntubashubira mu government ye atarifa kugira yahubuga minister because hati yo muntu wawe bakusencharingire utabonire yuka nabo abo byanyuma ya sencharingire naba umbwiro bwo basencharinga bakutesa ba after some time bakagaruka because we expecting baba bakusencharingire nobwire bwahwire kasta niba bakurebera ngo hariho idiotanuzi you should never appear in cabinet again. Bishop na bothi obagwarwa opposition ni movement nyo ayi no bimanye byanje nyo ayi FDC omwihangwe no mucyo omwihangwe no mukire ndio ayi omwihangwe no mucyo onyana bitu tuchina honorable na bothi kandogwe ni MP wishaze rya rubabo nyina ngo tumure mukace tugaruke nakanda kashonshorecheho tuza kwisaha shahina mutarugaho reka tugaruke. SkyTv irakari abantu. Lunchtime request show aha SkyTv okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shayi kumizo mwawa no twanta omudi atamushana okushaba kesho ngoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe nakuruga shaha munana shayi kumizo mwawa zyo hanuya aha SkyTv iraka lyabantu is the boy king Nadena Cubs baby bam 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 bam. Turebere nshonga za rukundo aha rubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo butikirizana haba mno tabanko mumaka turebere ngwebi neberetwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitana necweka ezo mchiro sakwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo ishonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kawaterine Primary School narishi aha social media platforms zona SkyTv UG official SkyTV irakari abantu. Orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishi kuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebibariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program jiraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye Adera orishaba program neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha ishatu iwe cyo rakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera. Yes, amazina nabanyeta Truth 256 ndi yakwa manyisangu mutarga ha SkyTV aharwa jumba shay 11 mpaka shahemwe with Betty, Tash UG na Phantom DJ. Yeah, greetings to the world. I don't know you're watching or Zumba with Tash UG, Betty, Phantom DJ, alongside Benny Gunter. Make sure you're on a locking straight to the world now. What's up, everybody? Spice Diana, Star Girl. I'm watching the best program on Sky. Yeah, Orajumba every Monday to Friday with Tash, Betty, and of course Phantom DJ. Keep it locked. SkyTV irakari abantu. Kuri kayo myono wanje mukahumurako kandi wabara kugumanite SkyTV program morning at Sky kandi nchini mnywano witu honorable na both na manya no manya mbuzi yako hata kwa ngatu mkatumyo mutwiza now turuza kuruga hanshonga ya yeje ya NSSF ahabwa nchuburi kitongore hati ya meno okurebera kwanje oshwangu nebitongore bindi nabyo waza kwikayo biri kubi tiri kumanya mwatire yonkerisho kumanya
nkati okushanga ngo haza mbwenu nkati twaruga twatera next twaza hanankeje nankeje tubasa kubona ebinde biri kubinkebe umwagerezo ko kucireba mwecho naco mu kigezo manya nico nagambire ibintu bingi bifire ahabwiye esi kugira ngo uturaho umurimo n'umwana wabishansha n'umwana wa nabo aho niho tutandikire nensi okusho kumuri kuba mwina abantu reba twine contracts ninga ukora imirimo ya government ojo obuze banyina bakamabejo mirimo niba wari kora umurimo kubimwamuronde reba wito twina amashomero ga seed school abari kutureba nimgamanya seed school zo wanyokwe ziriyo seed school zo zituberire kizibu bakakwate sente baza abantu kombeka amashomero ga secondary aga government abantu bagiye sente biruka baruga amashomero abasiga batera umusingi abayikawo puleta basiga bashakara babura mucoza kubiruka ngo abo n'abanyabuzare bo muntu umwe muhango mu government hatogwe mu kikaya baremesa nico kimwe nebinde hati ya bamutorachi wawagambira uti bamutorachi Jennifer obo babire bakwasire inifragarato dericto echayi cyenyonyi kimismaine jinjire mukaza yawo ujulizi kuri mu miliyoni 92 nyonga nda kumanyo mu Uganda no bakweza umushara gwa miliyoni 92 nkagumanyirari bamutorachi umwe abana ndabuza mu gumwe enaku 30 ogo mukaza na twara miliyoni 92 ngo mushara bije batiya ko banga ko bagiye kugira utabariro allowance utazibase mwe mubarire miliyoni 100 kali buri mwezi mubarire igana ko munso ari umuntu ari kutuga umushara gwa miliyoni 100 mushawo ariyo kandi abaturikiza n'abari kutureba ni mumaye so ko bagire kubuza ngo bamutora kingwa akana haruga kuri yangu ishaka no mu government ejo hatogo bakarondo umuntu bamuha reward zo kuzakora imirimo ubundi atagendere naho ekituku nekizibe cyaba minister no kugira ngo echaro echo bati bari barondo bwa minister ngo mu balancing ba minister bamwe nyo I have no problem mubashanga ba minister bona abari basakora imirimo bajya mu Eastern Uganda bajya bo muri mbarara bona tuto muri mbarara bona bazeyo because echo kugira ngo mwihembarara romwe mwihe kisoro ndijo rukungira harugeyo ndijo karamoja mwiheyo mwihe toro ndiyo bituyire bizibu twena serving Uganda cyamba gisoko kubatwara bona bo mustundu kimwe only on condition mwashanga mwe wali wasakora imirimo bona bari botwaye imirimo kongeyo kugira ngo muhe nankana wajyeho no mwana wa nankoga yamureta really ni waho ahitutungire ebizibu aho uri kurebera nicyo cyo uri kureba tukurira abagambi nibagera ngo hati NSSF yo mwagire mwarebire manyenjere kuwa kushuma mu Minister of Finance okazo mu Minister menu nibateka ngo Uganda yo mwenu abari kureba babaganira Uganda mwene kawaho kare now nyenzire ngo tugendere kimwe tuzahanshongezi za Minister Goleti Kitutu nshongezi z'Amabaati ubwa nyuma yo kwata amabataga agabega yo kuzakara moja tugakwatana nyina wa minister na mtabani we ngo bakakwata bagaguza yebuze ngagari kuzakara moja tukiryaho twavumbura ngo minister ni womwe nakasente kari kwingana kinja kabire karya ko gurembo zo kuzakara moja miliyoni ziri kwikatano ni billioni zikatano ni 5 yakoze saha 2.5 kunga n'imbuzi zikanga kwikayo ezimwe zafa wabira ryo kutunga ibiro shanga yatungemwe umweti yatunga so n'imbuzi mwenu zirinke zitarayikireyo kare ezayikireyo mukamasime konke zimwe zikafa namwe nizo twantubuza mama jango ngo zimwe kabene bazigura kunumbararashe so kuruga karamodo kija kugura kunembuzi hati mwenu eby'Amabaati na minister Kitutu na prime minister's office neshonga mpango munonga hati byona bikatandika umukubanza bihushira ejo kubanza amukaramoja mwe bari kutureba ni mangu karamoja ne cyaro kigumire munonga yaho hino waragireyo waza karamoja no ikiriza ngo ahibare hati wabashango kuba mbarareje kabiri ho myaka 200 nyime hwi so tubasigire emyaka 200 omuntungu because ahibare hati mbarare kaberiyo abajungu batakizire njana ntara takizire nyuma that's why because abantu abatari kujwara na hati abatari kuzayishomero abana ni bazayishomero bari bo muriro gwaka bamanya ngo batekire wato ubuhunga ishomero bakari muriro gwaka abana ni bega nyensa kare bwaruga kayi second ke primary twari kuzakwega so now embuzi z'abakaramonja abaye bagiye kutunga embuzi 15 ezenzire amwe n'empaya 16 true minister Goleti Kitutu tarazibahiye
ekyakabiri embuzi ezi bali kugura mu Western Uganda bakandi bazorondomu umumu muri Mbarara nibaronda Kigezi yona nibaronda embuzi ziri kutura hano ya teka basa kutura Karamoja of course ni Eihanga teka basa omushana gwa Karamoja nebinyasi byayo so nacho cyenka umukutandika kikatali kandi kitali necho embuzi abantu barazitungire ezimwe bakaba babagira ngo embuzi bakajibalire mitwaro nshanju nemitwaro kinana embuzi emu abaturikizo wanyu mwine embuzi hino inembuzi ari kurenze embuzi zitu zitali zenjungu zijyo mitwine mitwaro 20 mitwaro 20 by the way ni mitwaro kinana ogure nyana erugira hamati hati emitwaro kinana byo mu beyenye hati bo government OPM bakabudgeting embuzi emitwaro kinana nshanju ari kinana nawe cyabira kora embuzi bakaba zitwara bazihana park district ya na park bakimara kuzibaha abantu bazi kwata hati ba agents bagore kitutu basigarayo umumwazo bashobora bagura embuzi emitwaro 5 babatina tinuza naza kuziba bashobora bazitikomurore bazitwara mu ndijo district ya Kabongo baba hembuzi nizo zimwe bakimara kuzibaha bazireba bati baziba bashobora sigayo ba bro bashobora bagure embuzi bazegura bashobora bazitwara moroto nicyo kimwe abakaramoja tibarabwine embuzi ahabwe embuzi kugenda nizuruhani nibazitomuroro mu nibaziho mu ndijo ayi baherukire embuzi bakazikayo zona zigwire abatungire embuzi ayi baje imbere kuzigaba zona ebicweka nshanju ahariga nembuzi zibagabira Karamoja zona zikafa kitarakomera ogore kitutu that's why you see we shall look for abakaramoja bakabasheneye kutunga ubuhunga bwo kubayamba umwire bwa covid omunja minister omwe akazomu umustoha Karamoja yapakira trailer zo buhunga zizomu umubushaho wandikiro prime minister's office yabutwara wa Kiso Kampala not for sale yahindura bukutiya obuhunga yabuhindura butomo bukutiyo bundi yabutwara umukisenyi yabuguza ogwe ni minister wa Uganda ababidingire kusupplying embuzi obuhunga bona ni companies ziri muziriho kitutu niba wagore kitutu niwe yari mukama wa companies zone za bene supply so hati minister nkogwe rero nawo parliament eje mukwateho agira yayishirika so nabwo ejo enshonga za Karamoja konkanye weti nyenzere utuze kwata mukene rero tusige mputa tumentu irukari mukene emputa tukumanya he emputa yo kubanza kala prime minister wiyanga because ezi sente zona nizugo mu office ya prime minister buri week na futamana abantu okureba hibagabira amabati okureba ikibagabire na yaba kikozi so na futamana niko namanze nyetegereza iwe nkora kumanya by'amabati baturani bagaha bwire ki kandi bagaha ba nubakije bashaba Karamoja kugira ngo ntenda tuje affirmative decisions amwe na actions bakashaba billions ze sente mu 12 supplementary rina loan twabahe sente amwe n'imyaka yahwire okuza kugura amabati kuyamba ba Karamoja buri muntu akagiye kutunga amabati 25 wokombe kakaje ko kuraramu wokombe ka toilet amwe n'akayuni amabati 20 na genju amabati 5 na ga toilet amwe n'akayungu ko kutekera so now tuyahe amabati twabara abantu ngo babaha amabati now konka abantu ko bamazire kwata amabati prime minister ko yakwasira amabati Robina na Banje yaba bonanza yo kusharinga amabati bona bagatwa bene ekindi kwena ngo bari kutureba mutebwa nitutekeza ngo naba ministry ya finance ya iresed nayo yenka ekabe no mukono mukwiba amabati because no shuti nikireba kakubahire esente owa prime minister bamujya ngo haza ebyo raguri otuheho because hat Matia Kasaija honorable amabata gine bunyoro kibarega muzimbageri minister wa finance omukuru honorable Rugorobi akatwara amabati yazagasha kaze mpunu nembuzi omufamu embuzi za honorable Rugorobi nempunu nizirara kurungiza ino businge kusinga bakaramoja because tizikutegwa njura zuzi ninungi kusinga bakaramoja ogo yagatwara honorable Musasize Henry no witu na what finance na wakatwara amabati so now this is a rocket yaba minister wa finance ngo twaza kubahese azari muraguri muto namwe mwaza kugaruka rimwe muza kushanga buri kimwe cyone cyahaga office ya prime minister ba finance abo batwara because amabati no reba bagenze ni batwara now amabataga gabakaramoja tishemerire komaho bona kurugahiguru na munonga prime minister because ito witu ishomero kuri kure mwakora mu ya headmaster mu kitawe headmaster ndijo likora ishomero ryafanira fabwa headmaster so nabwecho prime minister w'Eihanga tashemerire kuba exonerated omugezi inshonga udukoroha to answer abwenshi abantu bamutira hamabati ari kureba ati mene shongezi mushawe
Nindeba Prime Minister Joel haka statement haza ebe bintu mu rukunza ho kungamba ninya Prime Minister ninya ntekire ninya ndikumanya enyame yishemerere kubahereza n'intashemere kubahereza kano shangu nka Prime Minister nawe no mukozi witu ashemerere kubana atsavinga abwancha ariko yitwara munko min overall akada ngo ninya ndikumanya nyama yo kubahereza wetine biragere kumugwata kugira ngo kandi ko ni watekire kunkamanya ubwo tekire uwisha watekera bembaga otekire mbaga niba kumanya ngo Prime Minister otekire gine mbaga ko wabo tekire mbaga hazaho indijo mbaga nyuma hatabe mbaga eje barara kwe inyama yo nakuba niho kugabura waje guragitwara mu mbaga nicyo tukumufunana amazi of course eco kuteka tucangire ni watekire kunkabo gaburire nibo babasheme kugaburirwa. That is the question. Kaningira ngo nori kubayizire mu mbaga nawe ashemerera kuba in right yo kumanya ngo narya abo kuba mu ruciko gwembaga bagagira ngo ha manye cyo nugamba cyo nembaga ibiri abo kwisho mu yitomo yabakaramuja yona nabo kujya tine cyo konkati minister wa kwa serembaga asigambarara hano hatemerewe yo kutekera bambarara kujya abijo mu mbaga yatwara mu mbaga ndijo rukunjiri hatabaru kunye bineni bajya umumbaga yatagendereye kutekera hatetekirwe cyo kuteka tucyangira konke yagabwire ryatekire niyo ryabe bigenderirwe kugaburirwa. That is the contention nicyo tukumubuza. So abo yahira Amabati niwe yabirashemerire kugaha niwe yabirashemereye kugaburirwa. Amabati nago ko abine bizibu hati agwahire musasize henure rubanda hakari yo bizibu kandi Amabati gabire gakorigwe kuzakaramoje rubanda sheri karamoje nakasija jirenguwe Amabati tayine no hati yo owito mwishomere ryanje ryacamakanda rikwasugo muriro ryasa ne ryacamatori rebire rikwasugo muriro ivere hata abo nibenda Amabati konga Minister Matiya Kasayija agizire ngo wowe nyine mu kaciko ngwayina Amabati mu mbuga yeye aronzire nabo kubugaha ataraze ngo ayine kiniga kureba compound yo muri kucisha n'Amabati acamakando witu rukunjiri ishomere ngiyetenga Amabati rikasa twahandikira ntushaba Amabati gatoburi ajya chamateri kwasugo muriro nibenda Amabati konga Matiya Kasayija wayina Amabati compound yesiskire ayine naranza twaganga gabire ba. So that's the challenge as the legislature. Now what is the next namnonga ahari goret kitutu nimena kumukorera ki katuhinde report konga I think she should do tali worksha bona onalebo nanduto aginesi all that rocket tushimye kugikondora tushimye kutwikiriza at least ogumurundi tukakondora government hakaza mu ba minister bandi wisha wazo mu bigere byo babinjira ukamanya ngo bakamubinjira kwata ko ya government okakatandika gukora ikigero. So nabwo ejo itoye barayiciro mu parliament abari kutureba mutugire mu amaso bizwa mwaterira karo tiyino utorayitirisho ogwito ntugukora tugusigira president Museveni nabwo ejo yirinda report kandi kaneza ku rugayego mwezi tuzawugira debating honarebo goret meri kitutu na group yeye yona ko batwira Amabati na rugorobi minister wa Wesent nabandi bona batwira Amabati gabakanamoja nembuzi nebyo kujye byabo baraze ko because we shall not rugorobi we akaba yagizire ngo baka meno akabageza gukora nka something like kore kabantu kubashemere kutunga embuzi yatahe kibanda yaratimene nza kutamembuzi ngo menye tabantu bashome betegereze ko ngani tureba bwa nyuma omukanya kake akije yagaruka yagashambura ico ngikiri kumanyisa ngo kagera ki akabaga koze isoko tariko but eshankabire ni nyena ngutumare na ishayisha tukungani ndebere chikazire nziruka niza kushaba honarebo agaruka tero muranga na mnonga aharigeshe kinte training akiri kushisha abana bitu na nabantu homosexuality na mnongo mu mashomero wasigo tugambire ho nk'abantu barubabo babasobutanurugwa umudacika nkisha tunoza kukigambaho rero turuga square kwenda kufamanya buri kimwe cyo nacyo abajungu bakaleta idini hano twagikiza batugambire cyo kutakora konge kindi ekinteganise tukikiza nebitwa bitajemeye kwikiriza bakatugira ngo washwera bakazi babiri babakazi muni hano konkabo hati baturetire ngo washwera umushija kikiri. So nabwo twashemeye kwabe kwanga buri kugira ngo mwene nabwo ejo abaturikiza ekintu abajungu kumara Eihanga kibanguhire sirimu ekanga kutumara covid yagire kutwita nebindyo nibaleze banga kutwita hate cyo bari kwenda kora no kuremesa umuntu kuzara nabo ejo no tukutere nduru abaturikiza konka solution yona eriho imwe murebeke ngo mwagamba nabana banyu
murebe ngo mwagana kwa agency babali bibisiyaga bajyo mu mashomero abajungu bakata mu ishomero abana bari kugiye bisiyaga mu ishomero bine sente yinjo mwana nahumura akiza kumurika ijanese mu ya smartphone ajana na wataramuhire pocket money ajivire sente omuzire oyine nondebo inabana nkabo nyine o making sure ngo mwana wawe ataka humurukire mwashitama yitwa bakuru na ngo bundi hakiri akubona ibisheshe muri to bakuru bundi tukubizamo konka abana babali naiva batari kubimanya abantu bazakoza deya naivite no butabimanya babato mu bikorwa by'ubutingwa nabweco nitwenda tukijumurire nka parliament hatiye ntuzakora iteka Reverend Father Onen member wa parliament wa guru alesire na honorable basari wa Sumani biri yagire ntenda kugikora twakwata ninga tukumanya ngo notekereza nangwa butekereza okwenyigiro mumizeye bitingwa iteka rya government iri kwiheri kwate ntuzakugireta buri bakabasiri tekedyo bashanga kora mu ya leta yikire ya parliament koti yari binga hatiye ntenda kugendesereza no kutera karore byizo no kwanika umukono ntenda bari kutureba ogizo bolindo olebe member wa parliament bana hagire ebisiyaga ninga tari kubihaje bishi imenkaba MPs kucyakubaho nkomuntu mu mukareba yarati me I vote no tubyikiriza nkogo mukamukora chwe tiyine kituku mukora bari kushimwe kumwa punishment n'abamuterira karo prozi mwa bamuterira karo nimwe muhateriro muri webisiyaga true konkito ntuzakore kiturabaske abaziri mu mutuyambe n'abedini mutuyambe ogumuze tugwanise tuje tuguhura handi tagoro mu Uganda ikigambo kimwe uri kusebura abantu bawe n'abakwira karuru n'abandi bari kureba rero tutaye mwe baye mnonga nienda kusima abantu abaturikiza kandi abatureba na mnonga abampira karura baro bishaza bya rubabo muri Rukungiri district abanyikirize ngunze kuba musindaro gwabo kandi yena mugume mwikize ngwecho niza kukigamba without fear or contradiction ekikire nikigamba nk'ekikire nekigwire nikigamba kikira aba opposition mwarete kigwire ni nkitera government mwarete kigwire nkitera nyoti ndi kugenda mu gihe ahikira rete kibichona whether opposition or government nyoni nja kuba ntalicyo kuba abantu babo bakareba niye ndi kubasa kwa kwatira umuzindaro okugambe ibintu bikire byo kongera Eihanga gito misho tukabona kutunguka abwa SkyTv ntwenda kusima honorable Naboth Namanya ahabwa rubabo county kandi nandi Alex Akankwasa ahabwa irizoba mwabara kutureba imwe batureba kugashahe mpaka ze shaha mureke tubasibura aho programs zindi zikurataho mutarugaho bye SkyTv irakari abantu Hey, I'm coming in and I'm not denying. Make a way for me. Lunchtime request show aha SkyTv okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana Shay kumizo mwa no twanta omudi ya chamushana akushaba kesho ngoro Sya birthdays no